Grace ka tla ka go letela maabane a o sanka o bua mo go nna ka mogore tshepišannego ka gona. Letala ke tlile fela ke kgweditse Madimabe kwa lebating a sanka ndumelela gore ke tsene. Madimabe o dirile eng mosetsana ge o kenyaka go mosoloba. A re tlogele tšewe letolo o kwele gore ba re poresitente gore ba sa tle ba sa re rekišetša bjala. O reng mogwerake gora gore a re sa tlo ba le sa go galampetša gape e tlo ba mathata yena. Ya letolo mara wa tsenna ke kgatlha keng wena wa e betša pineapple go tlo no e dira ra galampetša re ke sekwe le gore ga se bola re botlwagetšega. Hei, a re tlogele tšeo Madimabe gape ke re magolo a gago o ka kwa kitšhing o na le Koko Grace. O reng wa tsa nna mokgekulela wa ntena gane go pala kae go jula gae gape ke lockdown batho ba batlo re tlišetša malwetši man. Hai Eish, re tlo reng a kere ke magolo o kwana natšo. wa tsa nna modimo o tlo ntshwarela wa bona mokgekulela yena nna mokgekulela ke mokwešiša mokgekulela wa ntena shemo wa tsa mo go fetile go yena dilo di a senyega wa tsa ga o kae gona ka kwa kitšhing ka kwa wa checka o kgotsa ba enwa jwala kore a tlile mo gae mehle le mehle o phela noša koko jwala. Sa bolele le nna mokgekole a ke mokwešiši wa kwa kore o rata go kitima le metsi ya batho o tlo ba re go golela malwetši a re tlišetša ka mo hawa. Wa tseba keng nna ke tlo feleletša ke emeletše mo fase ka eka kwa ka eka montšha mokgekole wa tsa nna mokgekole a ke mokwešiši wa tsa mole e be go se lockdown o di se gona tša di-virus e be go sena taba e tla mo gae jwale le ka gare ga malwetši a makaka so kore a tsa batho wa tsa keng. Letolo ga wa solana gape di go aile wene tša o nwanyana wa tsa botlogele bojulenyana ka mo maleng go tlhokwa letlalanyane mo ile go ona go ka se ekwe nne wa tsa keng he re lebile ke thomo go bea dipoto gore he re swara ke tlala mo re kgone go ja. E be go le jwang mmerekong maabane essential worker. Ngwana gešo ke ro ke setshepe se ke tlo go botša go sona wa tsa keng re bona mehlolo. Mehlolo ya mohuta mang e le gore go diragetšeng. Ke re ka masa a ke bua mmerekong kwa khoneng ya gabo Mampuru ka kopana le sephuthelwana. Sephuthelwana ya ngwana gešo sephuthelwana ka re ke se batamela ke re ke bea mahlwana ka ke re taka ka hwetša go le lesea. lesea ka masama ka le phefotše ka o ka botšiša gape ke re ngwana gešo ka le batamela kore e be ke sa tshepe se mahlwa ka mpontšha go sona a ke le batamela ke re le go lla le alla lela ke moka wene wa dira jwang. Ka baka la lešoko le kwele bohloko ngwana gešo ka kgetha gore ke tope leseana lela ka baka la re be go tonya ka kudu ke tle nalo mo gae re to re go sele ra nyakana le family ya lona. Evan jwale le kae lesea leo hleng ga ke le bone. Ngwana gešo a o nyake go tseba lesea leo ke se le bone mo ka lebaka la gore ke le tlogetše kua e be le gona. Mara Madimabe mola go tonya so wa yo le tlogetše. Ngwana gešo gape nna lesea leo le mpontšhitše mehlolo ke le tšere ka le bea ka magetleng ka tsamaya ka re mola ke swere kgone ya go tla mo gae lesea le la thoma go eketša weight gape la thoma jwale la nkimela lesea lela. Taba tša go tšhoša so jwale wa dira eng mola le eketša weight. Ngwana gešo
gape ke flotšela pelo nna ka tsamaye be ke nagana gore motlho mongwe monagana ka mpotsa tse dingwe ka no tswela pele ka tsamaya le lesea le ka mo magetleng aka ene be ke sepediša ka baka la gore e be ke tšhaba gore ba ka ntea poa ke re wa tse gore bašimanyana ba mo ba jwang ba seleka so nna ka tswela pele ka tsamaya le lesea le ka mo mokolong gape ke thoma ke tsamaya ke re šetse ke ya go fihla mo gating ya mo gae ke kwa matolo a lesea le jwale šetse a ka mo o ka ra a mo matolong aka kore a ke kwešiša ga botse gore be go diragalang mara ke kwele o ka re lesea le theogile so o ka re šetse le lekana le nna jwale ka height wa nkwešiša banna jwale šetse ke tlabegile jwale ke kwa o ka ra ke sa peputše lesea ke peputše motho e mogolo jo mehlole meka tšeo ke tša batho tšeo jwale wa dira eng ngwana gešo ka letšhogo ka sa nyake le go tseba gore lesea le go diragalang ka lona ka le latlha mo fase ka tšhaba